Hai, aku Malala, siko ari pemerenang kita Iban di Sarawak dito. Ngau temegah serta baru hati, aku minta kita sama betulung besukung. Sama betesau, awak kenyukung kumang kita Iban, ianya Francis Kaluhung. Tiba pekit batikas antara bangsa di Florida ngerebut gelar Miss Universe kali ke-69 edisi tahun 2020 kena 17 hari bulan 5 tahun 2021 tu. Arame sama nyukung nak cara ngundi ya, ianya download apps Miss Universe ba Play Store kita. Unik terubah free, nada berbayar. Tang unik kenangkannya baru berbayar. Aram sama nyukung sama nulung, kita ngangkat ke kumang Malaysia, Francis Kaluhung. Awak ke boleh masuk top 21 ba pekit tu elak. Entik ke kita sepagi wai. Entik nak dia tu kemaya dihage. Awak ke nama kumang Malaysia terang bebenang jelai nama tanpa urita di kelala orang berserata dunia. Oh ha! Itu kita ninggalkan penerang Ari Miss Francis Kaluhung. Cara ngundi ya, kita ninggalkan penerang Arya kumang Francis Kaluhung. Alright, here's how to vote. Click on App Store or Google Play and then search for Miss Universe Official. Click on that, download, open the app, click on vote, scroll up and search for Malaysia. And then once you see my photo, click on that profile. Yep, like that. Click on the star and vote as much as you want. Thank you.